Bezitha Phephisa uzozwa nje indaba uma wena Ndaba ukulesi simo kuso ngoba ungakathathi kufanele kubekwe wena thina amaZulu siyazi ukuthi awukwazi ukubekwa ungakathathi ngaleyo ndlela kuyofuneka uNdlunkulu ozala wena akubambele kusalungisa isimo sokuthi wena ugcina uyilokho okufanele kwenzeke akho-ke mina ngibuke Ndaba ngakuthi kube yileso simo ngoba by the right Ndaba isilo kufanele siphume emzini waso umuzi wesilo wodwa nje lesi sikhothemele uwodwa nje Ndaba ukhangela amankengane awukho omunye so-ke inkosana befunela iphume wakhangela amankengane uma ingakaganwa-ke Ndaba yini bekufanele yenziwe ngoba bengeke kuthatha umfwabo wesilo kuthiwa akayibambele bekungeke kulunge ngoba isilo naso siyazi ukuthi kwabanzima kanjani kade sibanjelwe uyise waso kungasaqheleki esihlalweni so-ke bekufanele Ndaba kufanele nje Ndaba ubuke nje ngeso lobudala bekufanele ingane ibanjelwe unina kuze kufike esigabeni sokuthi sekubekwa yona ingane so besinawe Ndaba izobekwa kodwa kwamanje kusabamba unina ngenxa yalesimo engisibika kuwe ehlisa umoya nje Ndaba uzokuzwa futhi kunjalo nje Ndaba nanokuthi-ke Ndaba yalokothwa lengane yabo lezophatha Ndaba yalokothwa lo nothi yena begade kwadla amahlahla ngiyamdabukela impela ngoba isintu sithi udla amahlahla yikhohlwa benolindi uZulu yikhohlwa benondi uNdlunkulu bafa bahamba ngolayini wasekhohlwa uNdlunkulu wakhetha omthandayo uhamba ngendlunkulu indlunkulu efakwa kuye elandelayo ile yakwaKhangela elandela lapho ileya umchiza kuhamba ngogwetshe kubo ngakho-ke beyivele inkosana ingeke iphume kwadla amahlahla boNdaba noma bese siyakhala noma besithanda kangakanani ibingeke ngoba basekhohlwa vumani-ke boNdaba nihlise umoya yalokothwa le okuyiyona ofanele ithathe ayikazi ibelethwe ngembeleko kwafika bona la benibashoyo inyandezulu zazobikela ibhejane ukuthi akuhanjiswe isikhumba sengwe ibelethwe ngesikhumba sengwe noma idlala isigaqa igaqele esikhumbeni sengwe kwakusho ukuthini-ke lokho babuye bafika futhi bazotshela ubhejane ukuthi akuthathwe ibheshu likabhusha libhinqwe yiyo izinyane leli ibilibhinqile nalapha kwakhethwa omthandayo ivele nje ibhinqa lona inalo elinye ibhinqa leli eyalinikwayo kusho ukuthini-ke lokho laphana esigodlweni sakhona kubhonge iy'lwane zabhonga kwaze kwaphuma umphakathi walaphana yindaba ongafike bakuxoxele yona kubhonga indlovu ngapha kubhonga ibhubesi ngapha bekusho ukuthini-ke lokho Ndaba asehliseni moya nje boNdaba indalo iyona esibeke lapha esikhona thina siyazi ukuthi umntwana waphinda angene ukuletha isikhundla kuso nje ngoba wazalwa umntwana wenkosi uDinizulu ngakho-ke ayikho into esingayenza boNdaba ayikho nje boNdaba into esingayenza asilindeni nje Ndaba ukuthi vele umntwana wentombazane mayifikile kulowo muzi ufika udla umuzi yithi esavumayo mina nje ngiyayazi neyakithi inkomo eyaphuma yayolobola eSwazini kulezo nje eziwu-300 ey'balwayo khona uKhafalandi walapha kwaNkomba abantu owaphuma abantwana bamgquba bamusa ukuthi ayolobola umuntu osuke elotsholwe yisizwe uyena okusuke kubhekeke ukuthi akhiphe inkosana ngakho-ke boNdaba asehlise nje umoya thina okwethu nje siyihlele silungise isapoti ngoba noma ngabe bekuthathe bani befanele sigcine simsaphotile ngoba abantu babuka ukuthi owakithi lowo muntu noma thina singamfuni siqhosha sikhipha amaqhafa kodwa ekugcineni ngoba esebekiwe nje ubekiwe angikho-ke into esingayisho uma kuthiwa isignisha isilo futhi kudala kubalwa abantwana ababekhona leyo nto isilo sikhuluma nabo abangasekho uyababona nje omntwana uNonhlahla omntwana wakwaDlashiya omntwana uClement omntwana uDerrick uyabona kwakudala kanjani indala lento akuyona yanamhlanje asikuwemukeleni boNdaba akukho esokushintsha mina ngiyanicela nje ukuthi nina nilungisani support ngoba ngizonidinga ekusupporteni mina okunye nokunye ayingangathi asikwazi ukushintsha kodwa-ke kuhle-ke ngoba khona lokho ukuthi kuthiwa izindla yisondele bazokuhlela ngendlela yakhona sizosondela sizoyibuza ezinye izinto solithola ithuba asijabuleleni nje boNdaba ukuthi
isimo sesikanje manje bondaba ezithu